Muraho neza nshuti bakunzi ba MB Media TV. Uyu munsi nkaba ngiye kubereka akantu k'ubwenge, ngiye kubereka amateka ya M23, intego za M23, ikigamije, icyo yagezeho n'imbogamizi ihura nazo mu buzima bwa buri munsi. Ahangaha rero ndatangira mbaza ChatGPT, nyibaze ikibazo kivuga ati ndashaka kumenya amateka ya M23, intego icumi bagezeho n'imbogamizi bahura nazo. Igisubizo bakimpaye, bampaye igisubizo kivuga ngo M23 ni umutwe w'abagwanyi ukomoka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uhereye ku mwaka wa 2012, izina M23 ryavuye ku tariki yavutsemo, tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi 2012, ubwo umutwe w'abasirikare bahunze igisirikare cya Kongo wari mu bigaragambya watangaga ku mugaragaro ibikorwa byo kwigarurira uturere mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mutwe ukomoka ku bivugwa ko ari amashami y'ikimenyetso cya CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple, umutwe wakoranaga na leta ya Kongo ariko nyuma ukaza gutandukana n'igisirikare cya Kongo mu mwaka w'ibihumbi 2019. Amateka ya M23 yatangijwe n'abasirikare bakiri mu gisirikare cya Kongo, bari bafite imitekerereze bihungabanya ubutegetsi bwa Kinshasa, bakifuza guhasha intambara yari isanzwe iranga uburasirazuba bwa Kongo, ndetse no kuzana uburyo bwo kuganira ku bibazo by'abaturage b'Abatutsi ba Kivu. M23 yagaragaje imbaraga mu kurwanya ubuyobozi bwa Kongo, ikaba yarigaruriye ibice bitandukanye by'uturere twa Kivu ya ruguru, North Kivu, ndetse ikagerageza kugera mu bice bitandukanye by'igihugu. Ibyo M23 yagezeho: M23 yageze ku ntego yo gutera imbere no gutwara ibice bimwe na bimwe bya Kivu ya ruguru, harimo umujyi wa Goma mu mwaka w'ibihumbi 2012. Ariko nyuma y'ibiganiro mpuzamahanga no guhura n'ibihugu nka Uganda, u Rwanda ndetse n'amahanga, umutwe wa M23 wahagaritse ibikorwa by'intambara mu mwaka w'ibihumbi 2013, ahanini kubera guhererekanya ubwumvikane n'ibihugu by'ibituranyi. Mu mwaka w'ibihumbi 2013, abategetsi ba M23 biyemeje gushyira iherezo ku bikorwa byabo by'intambara, kandi byatumye habaho ubwumvikane hagati ya M23 na leta ya Kongo, ndetse n'amaherezo y'ibikorwa by'uyu mutwe. Nyamara umutwe wa M23 uherutse kongera kugaruka mu bikorwa bya gisirikare nyuma y'uko abaturage benshi bo mu burasirazuba bwa Kongo batangaje uburakari kubera ibibazo by'ubuzima n'ubukene. Inkomyi n'imbogamizi M23 yahuye nazo: M23 ihura n'ibibazo bikomeye mu bibazo by'uburangare mu miyoborere. Intambara ikomeje kuba hagati y'abaturage bo mu bice by'umujyi y'uburasirazuba ya Kongo n'amahanga, kimwe n'ubwumvikane buke hagati y'uturere.
ibibazo by'umutekano, ubukene ndetse n'amateka y'ubwiyunge hagati y'umutwe wa M23 n'ibihugu by'ibituranyi by'umuryango w'abibumbye byatumye bagira ibibazo bikomeye mu gucunga intambara yabo n'ibikorwa byabo, harimo no kutumvikana mu bibazo by'amahoro n'ubusugire bwa politiki muri Congo. Umutwe wa M23 n'abaturage babayemo bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'amahoro n'imibereho y'abaturage, nubwo hari ibikorwa byo gukomeza guharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Urugendo rwa M23 rukomeje gukurikirana imiyoborere ya politiki, ariko ibintu bikiri bimwe byo kugera ku ntego yo kugarura amahoro. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byiza by'ubwenge bizakurikiraho.